ndabakunda cyane ngene muro mukurikana ibiganiro byacu. Amahoro ya Kristo Yesu aganza imitima yanyu. Ndabasengeye ngo ubuntu bw'umwami bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Haleluya. Dawudi yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo icyo nsaba uhoraho ni kimwe kandi nicyo nzo kwitwararika no kubana nawe. Ndakwifurije inzara n'inyota zo kubana na Yesu. Mfite ijambo rivuga ngo kwitwararika iby'igiciro twahawe. Kwitwararika iby'igiciro twahawe. Bene data, hari iby'igiciro bikomeye cyane twahawe. Tugomba kwitwararika. Iyo umuntu afise amafaranga menshi mu mufuko, ari ahantu udashobora kuja, hari igihe ugomba gukora ku mufuko wawe kubera iby'igiciro, hari ikintu cy'igiciro, ibintu by'igiciro iwacu mu ngo zacu turabyitwararika. Ari byo temera ko abana bakoraho, ari byo temera aho bagera. Iby'igiciro urabibika neza. Tushobora gufata diplome yawe ngo usige muri salon ngaho ku meza gusura ngiye. Oya, hari ibintu by'igiciro, urupapuro rw'inzu, titre y'inzu tiwoyibika ahariho hose, uyibika kure. Hari ibintu by'igiciro tubika kure. Uyu munsi rero bika n'ibindi by'agaciro Imana yaguhaye, nico nshaka kuvuganira nawe. Dusome mu gitabo cya Yuda. Ijambo yakuvuze ku mutima wanje. Yuda, dusome umurongo wa mbere. Yuda ni igice cya mbere umurongo wa mbere. Haravuga ngo Yuda umugurano wa Yesu Kristo. Umugurano. Bene data, Yuda yari mwene yavukana na Yesu. Abantu benshi hari abantu bavuga ngo Yesu yarivukana, ariko nyuma ya Yesu Maria yarabyaye abandi bana. Mu yabyaye Yuda nawe yarimo. Ariko ntiyavuga ngo ntiyagaragaza kwerekana yuko ibavukana na Yesu. Oya, aravuga ngo Yuda umugurano wa Yesu Kristo. Umugurano wa Yesu Kristo. Abantu baraciye bugufi birenze. Umugurano wa Yesu Kristo. Kandi mwene nyina wa Yakobo ndabandikiye abahamagawe bakundwa kuko muri mu mwana data wa twese, mukazigamigwa Yesu Kristo. Arabasengera ibintu bitatu, nawe ndabigusengeye. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe. Haleluya. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwebwe. Mukundo uri kurankurikirana, imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri wewe, bigwire mu buzima bwawe. Imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri wewe. Umurongo wa gatatu rero, bakundwa hamwe nashiruka umwete wo kubandikira agakiza dusangiye. Haleluya. Wo kubandikira iby'agakiza dusangiye. Nari numvise ikingobera kubandikira ibyo kubahanura, kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Kugwanira cyane ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Haleluya. Iby'igiciro ufise kurenza ibindi n'ukwizera wahawe. N'ukwizera wahawe. Tugwanira uko kwizera twahawe. Ukwizera ko kumenya Kristo Yesu. Tugwanira ukwizera twahawe. Amen. Mugwanira ukwizera mwahawe rimwe gusa. Haleluya. Bene data, mureke mbabwire, ari igihe twebwe ibi bya Kristo bifata minenego tukabifata buki. Hari abandi babipfiriye, abandi barapfuye, barahambwa, batemwa amajosi, banga kwiyakana, banga gutakaza ukwizera bahawe rimwe, banga gutakaza ukwizera bahawe. Akamanyi kumutsima ntikagutesha guteshuka ku kwizera wahawe. Haleluya. Ugwanira uko kwizera. Niba kubeshera, niba gutuka, ceceka, ugwanira uko kwizera. Niba kurenganya, umva usenge, ugwanira uko kwizera. Bene data, mureke tugwanira ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Ukwizera abera bahawe rimwe, tugwanira ukwizera. Haleluya. Reka tuvuga abantu bakeya bagwanira ukwizera, muvyumve namwe. Hari abandi bagwanira ukwizera. Dusome mu cyete Paulo yandikiye Timotheo wa kabiri. Icyete cya kabiri cya Timotheo kabiri umurongo w'indwi. Paulo yavuze gute? Nagwanye intambara nziza, nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Narazigamye ukwizera njyewe Paulo. Naragwanye intambara nziza. Gwana intambara nziza uzigama ukwizera wahawe. Gwana intambara nziza uzigama ukwizera wahawe. Umurongo w'umunani yavuze ijambo ryiza. Ibisigaye mu kugwanira ukwizera, ibisigaye mbika igitsiko cy'ubugingo, icumwami wacu, umucamanza agororotse,
azomba kuri wa munsi. Haleluya. Hari igisibo abagwaniye ukwizera bazohabwa wa munsi. Hari umunsi tuzohabwa ibitsibo byo kugororoka. Hari umunsi igisibo cyo kwihangana uzogihabwa. Hari umunsi uzihabwa igisibo cyo kwihangana wihanganye. Oh, haleluya. Hari umunsi umwe abera b'Imana bazohabwa igisibo. Glory. Haleluya. Oh, umutima wanje unezerewe Imana. Ibisigaye mbikiwe igisibo cy'ubugingo. Isha umwami wacu mucamanza gorose azomba kuri wa munsi. Kandi umviriza ngene yavuze, sije jenyine uzogihabwa, ariko kandi nabakunze guseruka kwiwe bose bazogihabwa. Sije jenyine, hariho n'abandi benshi. Wewe uri kurankurikirana uzobe mu bazokwambika kino gisibo nawe. Guhanira ukwizera. Gwanira ukwizera wahawe. Paulo yaravuze ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera. Haleluya. Naragwanye. Oh, haleluya. Gwanira ukwizera bera bahawe. Haleluya. Imana ishimwe. Hari umunsi tuzambara igisibo. Hari umunsi tuzambara igisibo bakunzi. Hari umunsi umwe tuzambara igisibo. Oh, haleluya. Ivyo ukora uzigama kwizera kwawe. Hari umunsi umwe Yesu azaza akakwambika igisibo cineza wakize, akakwambira igisibo cyo kwizera wazigamye kwizera kwawe. Hari irindi jambo Paulo yabwiye Timotheo wa mbere igitabo cya mbere cya Timotheo 6:12 yaravuze ngo wamugwana intambara nziza yo kwizera. Wamugwana intambara nziza bene data mu kwizera ni intambara. Wamugwana intambara nziza yo kwizera. Ucakira ubugingo budashira. Haleluya. Ucakira ubugingo budashira. Ubwo wahamagariwe. Amen. Ukarambika kw'ibiganza. Ukwatura kwiza mu maso y'izabona byinshi. Wamugwanira ukwizera. Haleluya. Wamugwana intambara nziza yo kwizera. Ugwana intambara nziza yo kwizera. Yesu aguha umugisha mwinshi. Reka mbabwire abantu kabatatu bagwaniye kwizera. Hariho umugabo witwa Antipa wo mu itorero ry'Laodikiya. Antipa bene data yarababajwe ku rugezo rutangaje. Bazanye ingunguru y'amavuta. Ingunguru yuzuye amavuta batetse. Barayacanira. Arabira. Ayo mavuta bayamutamu baramubwira ngo niyakane Yesu gusa nico bashaka. Antipa aravuga ngo yewe ko ndagwanira ukwizera bera bahawe rimwe. Amavuta arazamuka ageze mu nda aratwika ivyo mu nda. Aravuga ngo ndashagwanira ukwizera bera bahawe rimwe. Glory. Aragerageza kuzamuka amavuta kugeza ku muntu utawanyuma aracikana. Ariko mu maraso ya Antipa n'ibihumbi birizera umwami Yesu. Oh, haleluya. Oh, glory. Hari umuhungu umwe witwa Alexander Nkunda umuri nasonye mu gitabo kivuga ngo kuteso kwa ajili ya Kristo. muri Romania. Uwo muhungu yari umwana w'imyaka 18 yari arakijijwe yakira Yesu. Ico ishengero rirahamwa bikomeye cyane. Baramukubita agiye gucikana abasirikare b'Abarusiya. Babona ariko aratwenga araseka abwira papa wiye ngo papa wihangane mbonye abantu baje kuntega. Sinshobora kwiyakana Yesu. Ngo acikanye umusirikare kumukubita mu Rusiya arafukama aravuga ngo naje ndizeye umwami Yesu. Uyu mwana umuneza aravanye hari arahagiye. Hariho abagabo banze kwiyakana Yesu. Hariho abagabo bagwaniye kwizera. Umugabo witwa Richard mu nama ikomeye cyane y'abakomuniste. Abantu hari inama irenga abantu 8,000. Harimo abapastori, harimo abantu bakomeye, harimo guverinoma, abantu bose bariyakana Imana, bariyakana Yesu. Umugore we ngo amukuraho aramubwira ngo wa mugabo wanshewe aho kubana nawe umugabo w'umunyabwoba nkawe no banje nyine. Aramubwira ngahaguruka guhamya Yesu urafakara none nofuma fakara ariko uhamije Yesu. Ngo maze umugabo witwa Richard ngo aduze kuboko aravuga ngo afite icyo kuvuga ngo iyo nama ngo yaba ku radio hose iradiyo ngo yakurikirana yaba directeur ku radio. Arahaguruka ngo Yesu yarazutse mu bapfuye. Yesu yarazutse mu bapfuye agwanira kwizera. Oh, ngo baramufashe baramujana bashusha imbugita bamukubise imbugita zishusha 18 ibikomere 18 umutwe mu maguru ahantu hose mu nda barakubita. Oh, ariko yanga kwiyakana Yesu. Ahamya Yesu. Bavandimwe bakunzi banje mureke tugwanira ukwizera bera bahawe rimwe. Ba Petero intumwa
intumwa zaranze kwihakana Yesu, barazikubise, barazicubise hasi, baragiye bazikurubana mu ibarabara, abandi barabamanitse, abandi ariko baravuga ngo tugwanira ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Amen. Reka tugwanire natwe ukwizera twahawe. Bene da twifata agakiza minene, hari abandi bagapfiriye, hari abandi kera bata mu intambwe zikabarya zikabamara, bavuga ngo sinshobora kwihakana Yesu, sinshobora kwihakana Yesu. We uri mu kwihakana Yesu kukanduka hovyo, akanduka gato cyane, ugasanga akizura gatakaje. Bene data mureke bavukanye beza, tugwanire ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Yesu abahezagire. Ndabifurije ku munsi Yesu azaza tuzojana kubana na Yesu, tuzoje kuba mu gitaramo cy'abizera. Hari umunsi umwe aba bantu bazoje kubana na Yesu. Paulo yabwiye Abafilipi aravuga ngo ariko tweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu. Iwacu si hano, si iwacu. Tugwanira ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Hano si iwacu. Wowe uri kuranumviriza uri Washington, uri Australia, uri Canada, ahantu hose uri, si iwanyu. Iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu. Inkuru nziza ni iyi Paulo umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo kuko hano tutahafite igisagara kizokwamaho, ariko turondera ikizoza. Abaheburayo 11 haravuga ngo barifuza igihugu kiruta cyo kuba cyiza, nico mu ijuru, nico gituma Imana itamara amazo no kwitwa Imana yabo, kuko we bateguriye igisagara. Haleluya. Hari igisagara itorero rya Kristo zoje kubamwo. Hari umunsi umwe tuzova muri gisi tuje kubana na Yesu umwana w'Imana. Gwanira ukwizera abayira bahawe rimwe. Reka gutakaza, reka kwivayanga mu bya. Umva, gwanira uko kwizera. Inosi uzoyibaho imyaka yose. Hari imyaka itarengwa, hari umunsi wawe utazorenga. Hari umunsi wawe utazorenga. Ubizi, umva, hari umunsi wawe. Yesu aguha umugisha. Ugwanira ukwizera abayira bahawe rimwe. Data turagukunda cyane. Ndasengeye umwene data, umuha imbaraga zo kugwanira ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Oh, haleluya. Mana, Paulo Yuda arandika bene wabo. Mfite ikingobera kubandikira ibyo kugwanira ukwizera abera bahawe rimwe gusa. Ndasengeye umwene data, umuha imbaraga zo kugwanira ukwizera abera bahawe rimwe. Umuha umugisha. Mana ishimwe cyane. Utugirire neza mwami. Uzoduherezo ryiza. Uzoduhe kuzoja kubana nawe. Paulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza kwizera. Uduhe kugwana intambara nziza yo kwizera. Urakoze icura kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Ndabifurije kuzogira amaherezo meza mukazoja kubana na Yesu. Amen. Mana,